patgek unay abaliksen ikantaken ululiten pusokin na paragsaken tinagan na ni Jesus. Jesus o nagsamiten, Jesus di agbalbaliw, Jesus inkam dayawen naganmuwa na pateg when ayatek ipangruna dadakkel ti kasina kapuy kuti badangan na tinagan na ni Jesus. Jesus o nagsamiten, Jesus di agbalbaliw, Jesus inkam dayawen naganmuwa na pateg liwliwaen natoy nakem paragsaken natoy puso lulwaktin na punasen tinagan na ni Jesus. Jesus o nagsamiten, Jesus di agbalbaliw, Jesus inkam dayawen naganmuwa na pateg awan tima kaibaga lukasanot kasamit na uikanta di mamengga tinagan na ni Jesus. Jesus o nagsamiten, Jesus di agbalbaliw, Jesus inkam dayawen tinagan na ni Jesus. Jesus o nagsamiten, Jesus di agbalbaliw, Jesus inkam dayawen naganmuwa na pateg